ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хуҳарони азиз. Хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Имрӯз як мавзӯи муҳим дорам барои тамоми ҳамватанони азизамон. Дар тамоми ҷаҳон гапи карантин ва коронавирус рафтааст бародарон, яъне бемории COVID-19. Дӯстони азиз, дар тамоми ҷаҳон ин бемории вирус, яъне коронавирус мавҷуд аст. Ва хушбахтона дар ватани азизамон ин беморӣ нест, яъне бемории коронавирус. барои ин чӣ кор кардан мондаркор? Ҳар як шаҳрванд бояд шукргузорӣ кунад. Аввалан ки аз худованд боз ҳам дуо талаб мекунем, сабр мекунем ки худованди карим ин бемориро ба ягон кас нишон надиҳад. Ва албатта ки ин босабрии шуморо нишон медиҳад. яъне шукрона мекунем аз Аллоҳ ки ин беморӣ нест. Ва дуюм ин аст ки шумо сабр карденду дар карантин шиштед. Ва албатта ки хайри ҳар як мо ба шумо мерасад. Ва кадоме ки дар карантин аст, бародарони мо дар Москва ва дар дигар шаҳру ноҳияҳо хизмати худшонро расондастанд ва биёед мо ҳам саҳми худро мегузорем ва якумин дараҷа ин босабрии шуморо нишон медиҳад. Ва мо агар ба Тоҷикистон сафар кунем, эҳтимоли бурдани ин коронавирус бисёр аст. биёед барои ҳамин худамонро якум саломатии худамонро нигоҳ мекунем ва дуюм саломатии падару модару ва тамоми ҳамватанони азизамонро. барои ҳамин дар кадом давлате бошем, ман берун аз Тоҷикистонам, ман мехоҳам ки Тоҷикистон равам, аммо мутаассифона ҳозир намешавад рафта ва мо сабр мекунем. иншоаллоҳ ки сабра охира ширин аст, яъне ки сабр калиди хушбахтиёст. мо албатта ки сабр мекунем. ҳамаи ҳамватанони мо бо сабрем. мо иро ҳамамон медонем ва тасдиқам кардем ки бародарону падарону модароне ки ҳозир берун аз Тоҷикистон ҳастанд, бо сабр ҳастанд ва шукр мекунем аз он ки худованд ба мо сабр медиҳад. ба ҳамин хотир мехоҳем ки мо меваи ширин хӯрем ва барои ин меваро хӯрдан бояд сабр кунем. ва якчанд видеои дигар аз гӯшаи канори дигар давлатҳо, яъне берун аз Тоҷикистон ҳастед, биёед якҷоя тамошо мекунем. салому алайкум. номи ман Абдуллои Азизуллоҳ, истиқоматкунандаи Тоҷикистон, шаҳри Кӯллоб, вилояти Хатлони Тоҷикистон. ва ман айни ҳол дар Арабистони Саудӣ, дар шаҳри Риёз студентам. забони арабӣ хондастам, тӯли 2 сол мешавад ва ҳозираш ягон факултет интихоб кардагӣ нестам, ягон ихтисос интихоб кардагӣ нестам ва дар оянда ният дорам ки ягон забони англисия, франсузия, ягон забонҳо хел интихоб кунам, далчи бихонам, агар ки худованд розӣ бошад. ва чӣ гуфтанем дар бораи рафтани Тоҷикистон ва дар бораи коронавирус? дар бораи коронавирус ҳамира гуфтанем ки мо нияти Тоҷикистон рафтан доштем ва ҳамин хел мақсадо буд ки Тоҷикистон мерем. агар ҷавоб шава, дарсо тамом шава, Тоҷикистон мерем. лекин аз сабабе ки дар тамоми ҷаҳон ҳамин вирус пайдо шид, аслан аз Хитой баъдан тамоми ҷаҳонро фаро гирифт, вируси коронавирус, COVID-19 меган, ҳамин пайдо шид ва мо доштем шансе ки бихезем бирем Тоҷикистон. лекин бисёртар мо ки ахбор гӯш мекунем ва ахборои Тоҷикистон, ҷаҳон, ҳамаи ҷоро ки гӯш мекунем, дар ҳамин мо фаҳмидем ки зарар бисёртар дар аэропортҳо, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ амин вирус бисёртар паҳн мешавад. ин гуна дар самолотҳо ҳам аз чандин соатҳо ки мешинӣ, боду ҳаво нест ва ҳамин вирус зудтар паҳн мешавад. ва аз ҳамин сабаб мо ҳамин мақсада гирифтем ки ба Тоҷикистон сафар накунем, чунки намехоҳем ки ягон шаҳрванди Тоҷикистон ё намехоҳем аввал ба ҷони худ, ҳарчанд ҷони худмон муҳим набошад, ба ҷони дигар кас зарари мо нарасад. чунки вақте ки мо аз инҷа меравем, наздикони мо, падари мо, бародари мо, хештабори мо, хоҳарчои мо ки додарчои мо мумкин ки аз ҳамин вирусе ки мо мебарем зарар бинанд ва ё ҳар шаҳрванде ки ҳаст аз мо зарар бинад. мо ҳамира намехоҳем, ба ҳамин хотир нахостем ки аз инҷо сафар кунем. хоб ҳамватанони азиз, замони бо тадбир будан ва бо ақлона тасмим гирифтан фаро расидааст. чуноне ки шумо медонед, коронавирус COVID-19 тамоми кишварҳои абарқудрати ҷаҳонро зери мушкилоти сангин ва ногувор қарор додааст. ин хушбахтии якояки мост ки то ҳол дар Тоҷикистони азиз коронавирус ба қайд гирифта нашудааст ва ман аз тамоми ҳамватанони берунмарзӣ хоҳиш менамоям ки тасмими рафтан ба Тоҷикистонро нагиранд. на худ ва на аҳли оила ва на тоҷикистонёни азизро ба ин хатар таҳдид нанамоянд. дар ҳар кишваре ки ҳастанд худро зери карантин нигоҳ доранд. боқӣ сеҳату саломат ва дар паноҳи худованд бошед. салом ҳамватанони азиз,
همانطوری که ما میدانیم پاندمی کرونا ویروس را در دنیا هیچ کس انتظار نبود. این ریتم مقرری حیات و کار میلیاردها انسان را مشکل نموده، ناباوری و واهمه را نسبت به فرد به وجود آورد. خوشبختانه این ویروس تا حال در تاجیکستان پهن نگردیده است و حکومت جمهوری تاجیکستان تمام چاره‌های ضروری را اندیشیده ایستاده است و از این لحاظ زمانی با تدبیر بودن و با ذکاوت تصمیم گرفتن ما فرا رسیده است. البته میدانم مشکل است که در این وضعیت دور از وطن بودن و میخواهیم با نزدیکانتان باشیم، ولی متاسفانه امروز ما کاری کرده میتوانیم این است که در هر یک دولتی که باشیم وابسته به امکانیت هایی که هست در همان دولت خود را زیر کرانتین نگاه داریم، چون که هر یک ما معلوم است که در هر یک دولت این ویروس از یک بیمار پهن گردید. امروز سلامتی ما از همدیگرمان وابستگی کلان دارد. از این لحاظ از هر یک شما خواهش می نمایم که در این وضعیت تصمیم به تاجیکستان رفتن را نگیریم، چون که تنها ما در یک جایگی می توانیم پیش راهی پهنشوی این ویروس را گیریم. عزیزان دل و دیده، تاجیکان دور از وطن، در این روزهای زیاد شدن کرونا ویروس چنانی که خود شما می‌بینید در کوچه‌های همروزه پر از آدم شهر انقره کسی دیده نمی‌شود. ابن سینا که در زمان خویش توانست وبا را پیشگیری نماید، می‌فرماید که آغاز شفا از دلخواه بیماری آسایش، صبر و تحمل پذیری است. از این رو در این روزها همه شما را با صبر و تحمل پذیری دعوت نموده، در دلخواه دولتی که نباشد بهتر است امروز خود را در خانه‌های خویش در کرانتین نگاه داشته از سفر کردن به تاجیکستان خودداری نمایید، زیرا در این حال می توانید خود، نزدیکان و تمام تاجیکستانیان را از گرفتار شدن به کرونا ویروس نگه دارید. از این رو آسایش همه ما آسایش تمام تاجیکستانیان است. همدیران عزیز، دوستان، خواهران و برادران، امروز بر سر کل مردم در سراسر جهان مصیبت آمده است که جمله تاجیکان و تاجیکستانیان داخل کشور و برون مرزی را از همدیگر، از پیوندان و نزدیکان دور کرده است. تعداد زیاد از تاجیکان در کشورهای عرب، روسیه و اروپا و آسیا پابند کرانتین وبای کووید 19 از برگشتن به وطن عزیز خود موقتا محروم شدند. قریب همه کشوران مثال تاجیکستان و امارات متحده عرب اقدامات قطعی به مثال لغو پرواز، بستن راه و مرز را بهر پیشگیری از پهنشوی ویروس کرونا پیشه کردند. دلپور از آن باشد که این اقدامات اجباری بهر سمت حفاظت امنیت و سلامتی ما و شما روانه کرده شدند. من هم مثل شما برای خانواده خود، پدر، خواهران و نزدیکان دلتنگ شدم. آرزوی هر چه زودتر به وطن سفر کردن را دارم، اما صبوری را پیشه کردم. ما باید مسئولیت پذیر باشیم، صبور باشیم تا با طلب از برگشت استثنایی به وطن هنگام خروج وبا ناخودآگاه این ویروس را به نزدیکان و پیوندان نبیاریم. چنانچه همه ما میدونیم چی از نگاه علمی و طبی ما و شما از شرح حال طبیب شناخته ابو علی ابن سینا که ما از جمله وارثان او هستیم این را میدونیم و چی از نگاه دینی که مثالهای آن در حدیثهای پیامبر مصطفی محمد صلی الله علیه و سلم آمده است. هنگام خروج وبا ما باید منطقه وبا فرا گرفته را ترک نکنیم و به منطقه های وبا گرفته سفر نکنیم. پس بیاید در آن مکانی که فعلا قرار داریم بمانیم، زیر کرانتین کامل در خانه بشینیم، از خود و پیوندان ما مراقبت کنیم و دستورالعمل‌های حکومتی و فرمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اطاعت کنیم و این زنجیره ویروس کووید 19 را دست جمعانه محو کنیم. مطمئن باشید که این حوادث موقتا است و با امر خداوند زود یا دیر به اتمام خواهد رسید. باید پرصبر باشیم. خداوند کریم نگهبانی همه ما و شما بود. خوش دوستان عزیز، این بود یک نوار دیگر به پایان رسید. فکر میکنم بسیار موضوع خوب بود برای تمام مردم تاجیک. خودتون رو احتیاط کنید، تیز دستور رو میشوین، تازه نگاه میکنین خودمون. این ویدیو رو در همه جا پهن میکنیم که دیگر برادران و خواهران ما ببینند، چون که از این نوارها بخبر نمونند و خودشون رو ناز نگاه کنند و به خواست خداوند یک جای این وبا تمام شد باز برمیگردیم به وطن خودمون. ما هم انتظار هستیم که تیز به وطن برگردیم. زنده و سلامت.